vi ste ljudi, evo nas opet, danas ćemo igrati Fucedam iz Draft. Danas ću izabrati 4-5-1 u ocjenoj školi. Da vidimo ko će biti kapetan. Snyder Handanović, Zrla, Baka Promes, bit će Handanović. On je golman Slovenije. Ovako, znači, Ronaldo. Da nije Ronaldo, pa za me izabrao bi Dybalu. A ne. Cardona ću ajde. Ovako, sada ću izabrati Boatenga, te Berkla, ne mogu stisnuti njega. Sada ću izabrati Lukas Vazqueza. Najbolji od najboljih igrača ovdje vam je Pogba. Čukanoglu ili Ibrahimi. Volkotaču. Čukanoglu, odaj krivo sam stisnuo. Sada ću izabrati Apikuleta, diže se peta, da ti bude noćko petar. Mauti. To već 30, to sam budila malo. Mustafi Godin. 45, to digne za 7, ono. Jako puno. Ovdje će biti Abate. Da vidimo rezervnog golmana. Možda će biti dobar. Pjatova, ali neću zamijeniti. Znači, RB želim zamijeniti. Jako loše. RB. Njega ću. Golman. Umjesto Abata. Isto je. Ovako da vidim kog bi mogao zamijeniti ovog kartonu. Da vidimo. Ne, do Silva. To je za 6 bodova će mi digne. Probat ću Bejkla. Tog Belkara. Kaka. Možeš Kaka umjesto njega. To snizi bodove. Neću. Idemo probat opet. Možda sad bude bolji koji. Salah. Džeko. Umjesto Ronalda da vidimo koliko će izgubiti. S5 isto. A ovo gore... Ne, Ronaldo je bolji. On nije gore mijenio. Miller. Bravo. Gospodin, bravo. Ne, loše. Da vidimo rezerv. Ne. Ovako. Volkota. Sad ću metnut Danilo. On je RB umjesto znači golmana. To ću dignut, sigurno sam. Evo ga, diglo. Gledajte sad. Bruno Pera. Necefi tog nekog ne znam. CBF. Castro. On je samo umjesto Pogba. A gledaj koliko.
pogorša za 11. Jared, i gotovi smo. Idemo sad igrat. Ovako, sad ću 154, najbolji igrač je Ronaldo, Pogba, Coutinho. Vidimo, znači, sad ću vam reći ko će proći. Znači, znači, Arsenal, Liverpool, ovaj CVF, onda ovaj na loptu, kraljevska lopta, odbojkaška, pa dalje će biti Lazio, pa Torino, pa onda Atletico, ili mi, ili Inter. Milano bit ćemo mi. Da idemo. To je Brozović, on je Hrvat. Ronaldo, Brozović, Lazio, Lukas Vazquez, Joao Mariju. Nisam pogodio. Znači... Čak to je West Ham, nisam ni vidio. Evo, rekao sam ljudi kako će biti. Znači, rekao sam da će Arsenal pobjediti Porto, to je pobjedio. Liverpool da će dobiti Celta Vigo, da će ovaj CVF dobiti Malagu, da će ova kraljevska lopta dobiti nekog liga. Znači, to je cijelu sredu pogodio. Ovdje nisam pogodio, znači, sebe, nisam pogodio Torino, Lazio, a pogodio sam Atletico. Znači, dobit će Atletico ili Inter. Atletico će dobiti, pa West Ham, pa Arsenal i onda CVF ovaj. Pogriješio sam pogriješio Watford. Znači, tu će dobiti u finalu će ići Arsenal i Atletico. I dobit će Atletico. 2-1. Eto, rekao sam vam. Dobro, ovo je malo duže trajalo, ali nema veze. Vidimo se kasnije.